Gurric is seo, ha mi iddo bhí siúil lorach an Iseabail faisgur live, ach a neist han dámán a gáil fata na sáte fallaf in mo thuras hain, ha mi a dul tua go Graonlainne. Get a bhíh siúil na mara itar Alba agus Graonlainne go maith cruaid de Iseabail cha bhór ciad bliana i dheis, chaine le furasta fiú sa lá dú. Ha cóig pléinichan gam thorst go iarthua Graonlainne. Cha bhór 2,000 míle an dachaí. An ceanna é? Eilean Siar far an deach Iseabail dárthib, agus far an do gudaí fat bliana. Ha sin go bhfiáin, bhí hall, go bhfiáin. Is dú na pléinichan ha mi raon umanach id báta. Go maith imimechaí I tín iad a bhuid mar a bhíh Iseabail iad a dhéanú an na nunciad díag fiche sa hoch. Can ring up sin go bhfuil sin seo mé iad hall. Ha míon seo. Sé an taipic dearach seo an an fallas na binne an dachaí acamsa san Artaig. Ha mi id Graonlainne a rion, mi iad hall, agus ha mi id Eilean iad a leantainn umanach. Chanach go mi díomh na ma bheith áte Coiseachd. Hannic mi id báta, agus a tín Michael tásin iad a chuan há feichcin bain cho mór agus cho amasach sa fach go mi díomh. Ha mi smynach yn gyrra umanach y dáte y bear le Iseabail amachas na hátchan id fat as roi an Graonlainne. Oruch hannig I seo imig turas agus union y tripan sin gydych chi fat bliana Eilean seo. Het dyd y fychrit sin gydanig I seo chafwr ciad bliana das le hain gyn dyna sy'n fi colf ddi. Bed dyd y gyliawr gosa ti'n iawn sa la diw. Scríb Iseabail leabhar mé dheon Graonlainne agus a bhúr chuid an mé dheon umanach a hae agus tallim mar a haí genú imimeigh iad a chiad seala a bheithciise de umanach le a hánaí. The little colony of Umanach in which I am to winter is huddled on the side of an island which at first sight appears to be nothing but an immense rock culminating in a curiously tilted twin-peaked mountain as high as Ben Nevis. Stella mar a haid genú cumas itar áiteachan an Alba agus áiteachan seo. Ha éideachgáil, ha umanach a cíalacha cuma cria am sa cheumannan achgasan, agus chaine le didibh a hiicsin mar a thuaid a bhain agus a dílan an dainneam. Le leabhar Iseabail famachglis, han dámán a gáil amach agus eolas a chuidead an láte, agus na duine a ha fudachan. Am sa leabhraige, ha Iseabail a gra go raibh túlúc an dainneam a bheith múinte den láte orthu. San suilearach a géad seo, ha mi dulachaineach dí Sophie agus Hans. Isobel says that everybody in Umanach calls her Tuluk. Can you tell me what Tuluk means? Tuluk, Tuluk, Tuluk. Isit Tuluk, Isit Tuluk, Isit Tuluk. Okay, so it means... When there come people from England and other places who speak English, it's called them Tuluk. So maybe Tuluk is just someone who speaks English? Yeah. Tuluk.
Tuluk. And we've made an amazing discovery looking at this book. Can you tell me who these are? Àonar, àtaga. She recognized that the people in the book is her grandma and grandpa. That's So incredible. She have never seen the picture before, so it's very special. You've never seen the picture? That was their wedding day. Tupapunga dagungakit. Asoyo. She was very surprised when she saw this picture. It's so amazing because when I came here, I didn't know if anybody would remember her or know about her, and I never expected to find people who were related to the people in the pictures in the book. Yeah. I am surprised. Yeah. Are you happy? Yeah, happy. No, I am happy, very happy. Fa ben te no kifag ag Iseabail idir o dorti. Be dorti a yún sich can an Graonlainne agus a hooki bia Graonlainne a dosioch cwtioch. Ha Hans agus Sophie a Gàrraidhean root the yanu gose. This is Greenlandish flower. Greenlandic flowers. Look at this. So, Osokida. and what's There's this? oil from Oil. blubber. So is it seal blubber or Yes, seal. seal? Yeah, seal. Tava. Fish. Fish. Tava. Narissuavut. Okay. Vitamin. Vitamins, yeah. Yeah. Mama. Mama. Do you say mama? For something that's good, we say mama. 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 Okay. Mama. Hey, mama. This is the sort of thing that the Tuluk would have eaten. Yeah. The people, they must have tried everything. Everything, yeah, they would have. Yeah, she would have. Mama. Mama. Ayungna. Mama. Ayungula. Mama. Fa Iseabail a seo gus lusan a chrennechaí, agus fáich mi a gari snog ag Sophie, féma mi túr ein masala mi. Hair lusan a hrúsig vo id fé Graonlainne, kuch idan big Iseabail go ma eolach. The yellow flower over here. Bagalat too. Little. Ugo. Una. Tana. Inguta sukua. Inguta sukua. Inuktab supua. Supua. In English, it's an Arctic poppy, I think. Okay. Yeah, and that's one of the flowers that Iseabail, that Tuluk, took one of those back to Scotland. Okay. Yeah. Fami an dúl barach gin a lusan na dhéana mich Iseabail eichgin, ach a réir cholis hánig mér droch flian leis an sin. He colch gyrra droch iawrig achga y bliana, agus a sin cilch gyfil, wel, mae'r ysafis byn y Dhùn-Eideann ys y hwlysyn ti'n ymach as y heityn, ach is sga droch heityn, ha fwr chwtw chanila ffofla has. Mae sin, byddi sy'n dŵl a ha sin yn y doi, hor i figa iddo fi chwlwch a fi fechgyn y Dhùn-Eideann ffofla iddo ro Iseabail Wylie, ach ha pís an bice shit sa seo, ddim hwf ha Dhùn-Eideann bice gelp a ha sin ach a ti'n ymach. Chanil y dwafas gwnio ffydwch iddyn Eilean, agos ha mis mynd gyfeilat ulyg eolch iddyn Heile, agos mae sin cha bochos gyfeil yna yw'r gyfeil at Caisteach na fel at eolch yn y dyn iddyn ro Iseabail na ddifai sio a chast golsa y sio go y fi siŵl chwffata he diolch cian al hyn lwch o y fi cynnwch Uibhist.